1st January 2026 no kaisa Triprasa city युवक by youngsters late Elise Tripura just 23 years old मेरी लांगमा चलने लांखा न्यू ईयर ने दिनो बाइक एक्सीडेंट गई भी थुता जगह भी हो गया बट बस हेल्थ नो स्पीड ब्रेकर बाहर ही अनकंट्रोलेबल गई कंट्रोल ने बाहर गई बोके से ड्रोजर गाड़ी उठता ये बिने बूम खांग फाटी गई था गई अनफॉर्चुनेटली बिने लांगमा चलने लांखा 1st January नि हारिगो Incident ha fungasari siri around 3 সময় রকম খা নিউ ইয়ার ডে পার্টি ro pai aboni pore hospital bo onek fight lemania gulo bini lama choi thane langkha sarik ni 6টা 7টা সময়ও খা খামন্তি ro khanai badai je fungasari siri ba mas boso puilani dino je 1st January o 2026 on antike bini lama choi thanga bini uklo bo khibik langkha bini bini sajla kaisa the bini big and bini family members many buta bini thimani babini accident ngani khanamani logi na chennai ni phai sapai ka bangalore hostelo and bini marketing rohna ni bagai chung Tripura People Foundation te jese mansa chung chuba laikha te bini hotel ni malik ro ba je jaga bo samung khlayo a jaga nirbo borok onek phai chubai kha boron hospital ni bill borok clear khlaika and donate bai ka chini Tripura sarbo balanga khabai hambai mari wa jotto Tripura sarbo je donate roi rona je donate khlaiga rona bini marketing chung Tripura jara hoi rohna ni bagai pujo laya khu khaipono tabuk hambai te mari nai je donate khlaina to khabai na hambai ham khabai na donate khlaiga but khorcho to kaise beshi khani thao kaise market rona ni bagai chini volunteer Salim Rangkhol and Bishwa the Burma Brok sakthari no miane simik khlaika ang nije bo thangka hospital lo thangka jo formalities clear khlaina na mane brok khlai phaika tini ngake brok so Salim song khlai jang cargo team lo ya phari rekha bini mang ka thai khana 4 तारीख January 2026 12:30 समय 12:30 PM Agartala airport hoge nai the YTF team ni members the leaders Senator upon the Burma Korbuk area ni bo phai lam soknai along with Rocky Mura Singh and Tripura People Foundation is a collection of volunteers to manu tabok sao phaine to sun guarantee me but phaine to asano ang koina mu chuwa joto Tripura sa joto luku rokno je phatar haste tongai ro please khuskai tongbi khuskai gari rok chalo khuskai bike rok chalo tije omo high situation omo high condition yang nani tini chung bomso jorte cost ngai thang sana thang ngai tini ojini bini mang ka thibe chung 100 number dead bodies kawi thanga chesu kami simik chung samya sa kha Tripura People Foundation ete tini 100 number dead bodies hoy ke jeke sung hamjagya sung sanamu soya hapelo omo number asike bari oi thanga asu jorte soy ke abo chung mijana dukh na leja so khaklayo je age buska ma tongai Tripura saro ke phano omo hai ke tongla khne ma ke bike ro chalo gula ma ke accident ngai huske to ko na khaklayo sa khamya ngai sa maine Saitok di Farafat jesu jorati na doctor thangna so saitok di to humke father hospital tong tutui langma chona de dok taman subdi especially suicide case dok tak lai khuri to abo ba cover thailia to tabo ke okoma saw je balanga hambai mariwa je chubana rakno chotto Tripura sarvana hambai mariwa je na rakno chuba chubasi na chuba mumbai si chungtini late Elise Tripura ni mangkathi rahana ni bagai successful kha Rangkuzu ya kho khak layo te bo jamana rok bone kleman ka bare kaham jodi mai anga te chong nama nai thuk mai ham bai mari hote oisa joto Tripura sa chung logeri to mani bagai omna na sung thancha o thancha ni mare na chung logeri to hangai chung tam no khlaime athong our own example no jago so Tripura sa thancha Tripura sa yug lok thong and Tripura People Foundation te chung khulama te chibaya pharo hambai